নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগ 2ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 16 অমৃতবাণী পাত্ৰীৰ সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাথাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি অন কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ হিন্দী টেক্সটবুকখনৰ পেজ নম্বৰ 107 উলিয়াই লৈ চোৱা। ইয়াত চোৱা अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1 चोआ यात लिखिसे सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत निशान लगाओ। ইয়াত তোমালোকক শুদ্ধ কথনৰ আগত ৰাইট চিন আৰু ভুল হলে ক্ৰছ দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मधुर बच्चन औषधि के समान आरामदायक होता है। यह तो सही। ख नंबरत लिखिसे निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। यह तो हब गलत। ग नंबरत छः लिखिसे ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करते हैं। यह तो हब गलत। यार पाছত नेक्स्ट घ नंबरत छः लिखिसे हमें अपना दुख अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। এইটো হ'ব सही। ইয়াৰ পাছত নেক্সট অংগ নম্বৰত চোৱা লিখিছে सुई का काम तलवार कर सकती है। এইটো হ'ব गलत। ইয়াৰ পাছত নেক্সট একেবাৰে শেষতে চোৱা লিখিছে गरीबों की मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े व्यक्ति होते हैं। এইটো হ'ব सही। ইয়াৰ পাছত নেক্সট 2 নম্বৰত চোৱা লিখিছে পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो। তাৰমানে পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। क नंबर चुआ यात प्रश्न दिसे संत कबीर दास के आराध्य कौन थे। माने यात तुमलोक सुधिसे जे संत कबीर दासर आराध्य माने पूजनीय कोन आसिल। यार उत्तर हब निर्गुण निराकार राम संत कबीर दास के आराध्य थे। तार माने निर्गुण निराकार राम तेवर पूजनीय आसिल। यार पाছত नेक्स्ट ख नंबर चुआ लिखिसे कबीर शब्द का अर्थ क्या है। यात तुमलोक सुधिसे जे कबीर शब्दर अर्थ की। यार उत्तर तुमलोक लिखिबा कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा श्रेष्ठ महान। तार माने यात কৈছে कबीर शब्दर अर्थ হৈছে ডাঙৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু মহান। यार पाছত नेक्स्ट ग नंबर चुआ लिखिसे कवि के अनुसार क्या करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। तार माने यात तुमलोक सुधिसे যে কবিৰ মতে আমি কি কৰিলে আমাৰ জীৱনত দুখ কেতিয়াও নাহে। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা अगर हम सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। তাৰমানে উত্তৰটিত কৈছে যদি আমি সুখৰ সময়তো নিজৰ আৰাধ্যজনক বা পূজনীয়জনক বা গুৰুজনক স্মৰণ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও দুখ নাহে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট घ नंबर चुआ यात प्रश्न दिसे कबीर रहीम का पूरा नाम क्या था। তাৰমানে ইয়াত তোমালোকে সুধিছে যে কবি ৰহিমৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিল। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা कबीर रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखाना था। তাৰমানে कबीर रहीমৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল अब्दुल रहीम खनखाना। ইয়াৰ পাছত নেক্সট অংগ নম্বৰত চোৱা ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে किनके साथ कबीर रहीम की गहरी मित्रता थी। তাৰমানে ইয়াত তোমালোকে সুধিছে যে কাৰ লগত কবি ৰহিমৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছিল। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ कबीर रहीम की गहरी मित्रता थी। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে যে কবি গোস্বামী তুলসীদাসৰ লগত কবি ৰহিমৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছিল। ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰথম 6 নম্বৰত চোৱা ইয়াত প্ৰশ্ন লিখিছে श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। তাৰমানে ইয়াত তোমালোকে সুধিছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই কাৰ লগত লৰালি কালৰ বন্ধুত্ব পালন কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা श्रीकृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই দুখীয়া ব্ৰাহ্মণ সুদামাৰ লগত নিজৰ লৰালি কালৰ মিত্ৰতা বা বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত নেক্সট 3 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে संक्षेप में उत्तर दो। তাৰমানে সংক্ষেপত উত্তৰ লিখিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ। তাৰমানে ইয়াত কৈছে বেয়া ব্যক্তি বিচাৰিব যাওঁতে কবিৰ কি অনুভৱ হৈছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা
जब बुरे व्यक्ति की खोज में कभी निकले तो उन्हें कहीं भी बुरा व्यक्ति नज़र नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप में अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा और कोई नहीं है। তাৰমানে উত্তৰটিত কৈছে যে যেতিয়া কবিয়ে বেয়া মানুহ বিচাৰিবলৈ ওলাইছিল তেওঁ ক'তো এজনো বেয়া ব্যক্তি বিচাৰি পোৱা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া কবিয়ে নিজকে নিজৰ ভিতৰত বিচাৰি চায় তেওঁ নিজৰ নিচিনা বেয়া মানুহ আন ক'তো পোৱা নাছিল। ইয়াৰ পাছত নেক্সট খ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে अपने शिष्य को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। তাৰমানে এই প্ৰশ্নটিত কৈছে যে নিজৰ শিষ্য বা বিদ্যাৰ্থীক গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰু বা শিক্ষকে কেনেকৈ কুমাৰৰ ভূমিকা পালন কৰে। কুম্হাৰ মানে হৈছে মাটিৰ পাত্ৰ বা বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা লোক। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाते समय अपने कोमल हाथों को घड़े के भीतर सहारा देकर बाहर धीरे धीरे प्रहार करके एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को बड़े प्यार और कोमलता से ज्ञान देते हैं, तो कभी कभी अपने कठोर वाणी से डांट फटकार भी देते हैं ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सके। इस तरह शिष्य को बनाने में गुरु कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। এই উত্তৰটিত কৈছে যে যেনেকৈ কুম্হাৰে মাটিৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে নিজৰ এখন হাত পাত্ৰটোৰ ভিতৰত দি কোমলকৈ ধৰি আনখন হাতেৰে বাহিৰৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰহাৰ কৰি এটা সুন্দৰ মাটিৰ কলহ তৈয়াৰ কৰে, ঠিক তেনেকৈয়ে শিক্ষক বা গুৰুৱেও নিজৰ শিষ্যবোৰক অতি মৰম আৰু স্নেহেৰে জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু কেতিয়াবা নিজৰ ককৰ্থনা আৰু গালি শিপিনীৰে শাস্তি দিয়ে, যাতে শিষ্যই নিজৰ ভুল বুজি পায় আৰু শুধৰাই ল'ব পাৰে। এনেদৰে শিষ্যক ভাল মানুহ ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰুৱে কুম্হাৰৰ ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট গ নম্বৰত চোৱাত লিখিছে साधु की जाति के बारे में पूछने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। এই প্ৰশ্নটিত সুধিছে যে সাধু বা জ্ঞানী ব্যক্তিৰ জাতিৰ বিষয়ে সুধোতে কবিয়ে কি কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা साधु की जाति के बारे में पूछने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि कभी भी साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले मयान को नहीं, अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात साधु कौन सा भी जाति का हो, अगर उसमें ज्ञान का भंडार है तो उस ज्ञान को बटोर लेना चाहिए। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে যে সাধুৰ জাতিৰ বিষয়ে সোধাৰ সন্দৰ্ভত কবিয়ে কৈছে যে সদায় সাধু ব্যক্তিৰ জাতিৰ বিষয়ে নুসুধি তেওঁৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে সুধিব লাগে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট ঘ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে कबीर रहीम ने ऐसा क्यों कहा है कि थोड़े दिनों के लिए आने वाली विपत्ति अच्छी होती है। তাৰমানে এই প্ৰশ্নটি দিছে যে অলপ দিনৰ কাৰণে অহা বিপত্তি ভাল বুলি কবি ৰহিমে কিয় কৈছে। ইয়াৰ उत्तरत लिखिबा कबीर रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि विपत्ति के समय में हमारे हित और अहित चाहने वाले की पहचान होती है। अर्थात कम दिनों के लिए आने वाली विपत्ति में कौन हमारे साथ रहकर हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है, इसकी पहचान हो जाती है। তাৰমানে এই উত্তৰটিত বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ বিপত্তি বা বেয়া সময়খিনিত আমি ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ যে কোনে আমাৰ হিত বিচাৰে আৰু কোনে অহিত। ইয়াৰ পাছত নেক্সট অংগ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा किस लिए मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। তাৰমানে এই প্ৰশ্নটিত সুধিছে যে কবিৰ মতে আমি কিয় মনৰ ব্যথা বা দুখ কষ্টখিনি মনতে লুকুৱাই থ'ব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা कवि के अनुसार हमें अपने मन की व्यथा मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। ऐसा इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही करते हैं, कोई उसे बात नहीं लेता। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে কবিৰ মতে আমি আমাৰ মনৰ কষ্ট
নিজৰ মনতে লুকুৱাই থ'ব লাগে, কাৰণ আনে আমাৰ এই কষ্টখিনি ভগাই নলয়, বৰঞ্চ সমালোচনাহে কৰে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট পেজত 108 নম্বৰ পেজৰ ওপৰত চোৱা 4 নম্বৰত ইয়াত লিখিছে লঘু উত্তৰ দ, মানে সৰুকৈ উত্তৰ লিখিব কৈছে। ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে সন্ত কবীৰ দাস কা পৰিচয় দ। ইয়াত তোমালোকক কৈছে সন্ত কবীৰ দাসৰ পৰিচয় দিয়া। ইয়াৰ उत्तरत लिखना कबीर दास एक संत कवि थे। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की रचना की। वो निर्गुण निराकार राम को अपना आराध्य मानते थे। उनका जन्म काशी में 1398 ई को हुआ था। अमृतबाणी उनके द्वारा रचित कविता है। এই উত্তৰটিত কৈছে কবীৰ দাস এজন সন্ত মানে ধাৰ্মিক কবি আছিল। তেওঁ মানুহৰ মাজত থাকি মানুহৰ কাৰণে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰামক নিজৰ আৰাধ্য মানিছিল। 1398ত কাশীত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। অমৃতবাণী কবিতাটি তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত নেক্সট খ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে কবি ৰহিম কা পৰিচয় প্ৰস্তুত কৰো। এই প্ৰশ্নটি তোমালোকক কবি ৰহিমৰ এটি পৰিচয় প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা कबीर रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 1556 ई में हुआ था। वो मुग़ल सम्राट अकबर के मंत्री बैरम खां के पुत्र थे। वे एक तरफ राज्य कार्य में निपुण थे तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करते थे। उनकी मित्रता कवि गोस्वामी तुलसीदास से थी। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে কবি ৰহিমৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল আব্দুল ৰহিম খান খানা। 1556ত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ মোগল সম্ৰাটৰ মন্ত্ৰী বেৰম খাঁৰ পুত্ৰ আছিল। তেওঁ এফালে ৰাজপাটৰ কামত নিপুণ আছিল আৰু আনফালে ভাল কবিতাও ৰচনা কৰিছিল। কবি গোস্বামী তুলসীদাসৰ লগত তেওঁৰ বন্ধুত্ব আছিল। ইয়াৰ পাছত নেক্সট গ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত লিখিছে নিম্নাঙ্কিত সাক্ষী কা সৰল অৰ্থ লিখো। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া সাক্ষী, সাক্ষী মানে হৈছে কবীৰ দাসৰ পদ্যকে হাৰিক সাক্ষী বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কৈছে সৰল অৰ্থ লিখা। তলত দিয়া সাক্ষীৰ সৰল অৰ্থ লিখা। ইয়াত চোৱা লিখিছে मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। এই কবিতা ফাঁকিৰ সৰল অৰ্থ হ'ব इस साखी का अर्थ है कि मीठे बोली हमेशा औषधि का काम करती है, लेकिन कड़वा वचन एकदम नुकीली बाण की तरह होता है। अगर हम कड़वाहट भरे वचन को अपने कानों से सुनेंगे तो उसका असर हमारे समस्त शरीर में होगा, अर्थात हमारे शरीर को दुख देगा। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে এই সাক্ষীৰ অৰ্থ হৈছে মধুৰ বা শুৱনি ভাল লগা কথা সদায় ঔষধৰ দৰে কাম কৰে, কিন্তু উগ্ৰভাৱে বা ককৰ্থনা কৰি কোৱা কথাই চোকা অস্ত্ৰই আঘাত কৰা যেন লাগে। এনে উগ্ৰ কথোপকথন আমি শুনিলে আমাৰ গোটেই শৰীৰত কষ্ট দিয়ে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট ঘ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত লিখিছে নিম্নলিখিত দোহে কো গদ্য ৰূপ দো। ইয়াত তোমালোকক কৈছে তলত দিয়া দোহাটোৰ গদ্য ৰূপত লিখিবলৈ কৈছে। ইয়াত তলত লিখিছে रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई काहे करे तरवारी। এই দুহাটি গদ্য रूपत लिखले हब तलवार और सुई में आकार और वजन में काफ़ी अंतर है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जीवन में बड़े से लेकर छोटे तक सभी चीज़ों का महत्व एवं गुण होता है। अगर हम यह सोचें कि हर क्षेत्र में बड़ा ही काम आएगा तो यह हमारी भूल होगी। इसीलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कबीर रहीम ने भी अपने दोहे में कहा है कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে যে তৰোৱাল আৰু চুই মানে হৈছে কাপোৰ চিলোৱা বেজী। ইয়াত কৈছে তৰোৱাল আৰু বেজীৰ মাজত আকাৰ আৰু ওজনৰ বহুখিনি পাৰ্থক্য থাকে। দুয়োৰে নিজৰ নিজৰ বিশেষতাও আছে। সকলো কামতে ডাঙৰ বস্তুৰেই দৰকাৰ হ'ব বুলি ভাবি চলাটো আমাৰ ভুল। সেইকাৰণে কবি ৰহিমে কৈছে যে ডাঙৰ বস্তু চাই সৰু বস্তুক এৰি দিব নালাগে।
ইয়াৰ পাছত নেক্সট 5 নম্বৰত চোৱা, ইয়াত লিখিছে 5 নম্বৰত নিম্নাঙ্কিত দোহকে ভাৱাৰ্থ লিখো। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া দোহাকেইটাৰ ভাৱাৰ্থ লিখা। ক নম্বৰত চোৱা, ইয়াত লিখিছে নিন্দক নিয়ৰে ৰাখিয়ে आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ইয়াৰ उत्तरत তোমালোকে লিখিবা इस दोहे का भावार्थक है निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए ताकि वो व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता रहे। তাৰমানে এই উত্তৰটিত কৈছে নিন্দা কৰা লোকক নিজৰ চোতালতে ঘৰ সাজি ওচৰতে ৰাখিব লাগে যাতে সেই মানুহজনে পানী আৰু চাবোন অবিহনে আমাৰ স্বভাৱ নিৰ্মল কৰি তোলে। ইয়াৰ পাছত নেক্সট খ নম্বৰত চোৱা, ইয়াত লিখিছে रहीमन निज संपत्ति बिना को विपत्ति सहाय बिनु पानी जियो को रवि नहीं सके बचाए। এই দোহাটিৰ भावार्थकत তোমালোকে লিখিবা इस दोहे का भावार्थ है विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है, उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता, हमें अपने विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कमल के आसपास जल नहीं होगा तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपनी रक्षा खुद से ही करना पड़ता है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो उसका सामना खुद से करना चाहिए। তাৰমানে ইয়াত কৈছে এই দোহাটিৰ ভাৱাৰ্থক হৈছে বিপদৰ সময়ত নিজৰ বস্তুখিনিয়ে কামত আহে, সেই সময়ত আন কোনোৱে আমাৰ সহায়ক নহয়, নিজৰ বিপদত নিজেই থিয় দিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে পদুম ফুলৰ আশে পাশে যদি পানী নাথাকে তেন্তে সূৰ্যইও তাক বচাব নোৱাৰে। সেইদৰে যদি আমাৰ জীৱনত বিপত্তি আহে তাৰ বাবে আমি নিজে সাজু হ'ব লাগে।